ki o Roma mafi me afi talo o tona. Patapa ki e premia no bolo ko no meri. Patapa tu ki e mista paanga. Patapa mo ya ki. Patapa ki e mista moi no ko saya mabuka. Ki mo betul kamaka ko fafi henda sebulan kata kio dia mayo kamaka press conference kami kata lo mama Rot ei ko mau kamai ko ko mau unga ama ko mau maru ama ko tu mai ka mo tamai afuna ka me te a ko mai o ha ge to ke ko ho wan to ko fa fe ta I mo chamalo ko ya go ofa ko mai kiresi tal mama afuna o ke fa ko lo a ki ma to Leongo ai ha maf afuna ina to ka o ke ofa fai fu na ki te pure kamai ko mau to ya ba fa fita ni ma ko la mari ma ni e ki hoko pe mu hono malu yo to na ai kama tu I ba mo fa le tu po re mia ba mo pura na ka ma ai to ma ko to pada hamna ki mau fa ko ta mai ma lo to ko la mari ma ni no fo ia e fa tangan kalau tu ia pamoi kore I wa fa pe ho alo ko si surprise ko mau e ko fa mo ini por me mo ke u fa ai fa ta fa kia tu nei sei George ka e pa ta be mo ke ta ri bo ta no e pe mi no me bo ga ni me u ho ko ta me ta press conference ko ni pa mo u ta na fa ni I wiki ko si te u tu be wa ke wa bua ngahi pongo bana lahi ngahi me pakehe wa ngahi me ke na hopo talu me tau bota no ko ya I Friday ko si ko lagi pe ato naki na e lava maya no fitu ku mai o tau kai nga kon me mago be ko tani bi na no fo I holo ses wesiliana ko ni I longo ko hoko pe ko tawa puna ko dai ke fetu tu ma tau kai nga menu sila na e fa ka fo ke fa ni apongpong ko loto ai komiti ko NMC ke kanseli ai waka ko ni ko hinga pe ko tunga ai Omicron mo COVID hiva I New Zealand ko go fa fia pe na e fai sio pe ko ha fonga to ko ni ai puleanga ki time fai ngata ko ni ta vito ke ngai tawa fa panga ka mahino to pe fie to ko ni ma tau kai ngai muri e nau tatana ki mo nau lukuluku e fagi koloa ke fagi mea kai ke tokoni o mai ko ni ki tokani ke hona ngai family nau kai nga mo nau ngai kolo ai na Italia e kapneti ke faga ata ai text mo tute ngai koloa ko o mai ko hinga ko fatamaki o hoko o kamata he ahoni o lere he foi tau eta ai o pai mai ha o talamu tau pe me no sila pe ko fe tu e to ole vai tu te mo text ko nga pe ke to ko ni atu ki ho tu nga fakaivi pe ko ko fonga tatau ben mo ta na tau nga ko ni nga ya fa ki mo ai pau ke mai ai fare mo recommendation ni be he ni mo pe fa tatau ke a no to ai text mo tute a o koloa o kapau o mai ko nga ko fata makina e hoko
Tantata pe ku e mea te tokon pale mea ka mai Mr. Fonua a lotu ia fitu ki hapai o mui ato wakai o tau ka inga ko ia na e uesia i ka ngai motu ke pe ai ko nga ke wakai pe ko hai tu ngau na ai hai mea e te ala fai he pule nga ke tokoni atu ke ki nau tolu na slava ai mea to ai ngo Mr. Eua ki Eua Mr. Lau ka mai Mr. ngau lalahi ke ratu ai ke mea te Mr. Lau ko hinga pe ke sio ko hai ai ngahi potungau e mo ngahi service ai pule nga na uesia ka hale vai me fai ki ai hai feitu e hiki ki ai ko nga na ai foki ngahi office na uesia na mea te Mr. ko ni ngai ngau lalahi ko nga pe ke wakai ai ngahi mau ko ia I he hala ka uma foki ai ngai ta fa ke ngai ngau lalahi o fe mau ke whakato ngai mo mateu te wa te pule anga ko ki ai. Nei lava lewa pia mo e lulutai o puna tu ki Eua I he aho naki ke whakapapau ipe mo mahino o ku hao mo lelei a malai wakapuna Eua ko hinga ke toi kamata e whewholau aki wakapuna ko ki Eua. Hake peko mo iloi ko e wafu Eua ua e palpare mai e talo me he tsunami ko ni me he mounga afi ai wai ngahi maka u fe mau ke clear ka to glava e uwaka o tau atu ki ai e time tata bena e to Itali e pulanga ai ngahi hoa palau ko ga ke tuku atu ke ngahi wahenga ke kamakamata e to e tau behepe e to e ngau e ai kai community ke ko ni tongani ka ma Eua mo hapai e no te langa hake ta fa ko ni ngo we na mahino pena e wesia ai ngai ngo we la ya nge ko kumala nge ko ufi I he fu ko ni na to he funga fonua ai ko to tapu pe Eua mo hapai e tuku atu ai ngai hoa te au ke ngai wa henga fili ko to pe ke kamata aki ko ta fataha pe ni ki he kau fama ta taha ko mea koe ki he ngahi businessi o kuai toka make ai Mr. Paanga ka uma ai Mr. Trade o fai na fotutu ke fai ha tokoni makehe ke ngahi businessi ke tokoni e nau tolu he taimi fai ngata ako e ni o tui kau fai ngongo ko e ngahi kongkonga lalahi pe ia ngahi mea fo talu me he tau pota noa fa mui taha ke o atu pe apa wa ngai fehu o ko tu wa ta pe ho ik Mr. ko ni ke nau to atu ha fai ki malo apito ta ni ke fehu I malo apito e ko ni ka ma ko e ke Minister mo ui mo Minister Paanga ko e fia I lo pe ko nga ko ngahi sia o klahi au pito na ngahi holo ka ko ngahi feitu ko ni ko si no fa ka ko mai ko me motu hange ko atata hange ko tempo tau lava ko ahi tau lava ke tau wakai o ke fa nga mali hange ko to nga ko ke mo ui pe hange una no fa to lahi ye fa mai fa na ye mo matu avai ye mo ka kai fefine ka ko lave fo hange ko ngahi holo ko ngai sia o lai tahe nau ngai holo pe na o mahino ga ia e feito ko ba mango mo mea winga la ga hango ko ka atata e lava peke nau al ka holo ki fanga mali ange e ko lave ko api ko na ia I ma ulo ki tolu ai fale ka ko ngai family o ku ki to lahi ve ko mango o ngai holo ko along pena e winga no pile holo along mahin be ko ki foi ko ngai la no foi ka kai se fine fui kongo ki la lo ke pe ka kai e ke pe fai pe so ke pa fu mo be mahin no pile me o ke to ka la ke so me mo ko ke ko fai ma mali pe along ko atata ko fai ai fa ta na ko se ko mi ti ai na lau me pe fok na tori ala ba ko ke ngai na na wo ki ai
Ka pau nau fe mau ke fenga ha holo ke nau fatata ke. Na mau ambe nef ke na mau lavat fo ke ki lot fatah be mo mangwa nef. Na fambe ke yai mo kai nga tata ke mau tala noi be. Kana e kau tu na fe nau ki service ya nau to na ke nau fe ngamali nef ke nau lava mai ke ai. Kau mo na bito ho me. Ko te vatak pe wi ai no fo ko na nau ko le mai ko te nau te fe mau e kau mango e ai fanki lai fa molu ke mo nga me ka mau ngai ma to ke ave ai ko ngai to ko ni basic pe he ko ke mau fa ko ma to ko fa ta ko mo ka nga ta e mahino na ngai me ko fe mau ka pau na pe ke au na to ka hol fa ngamari pe ta mo hato u me pe te na fe mau ke fa ka to ke to kon ke na no fo na ko ka mango ko ko ngai al pe ke ngai api au nau toko mai pe nau tolu he time kai kau nau nof pe nau to nau ngai family kana aswa mahino pe ka nau tol ka pau ku futola he nau no fo fe mau ke le tu hate ni ti tu ke toko ni he ki api ko nau no fo e fa ka to pe mo ya e me mau nga pe time ni ke mahino ku o ku nau mai fo ku wesia atata momang e time lolo aya e lele wa nga fa fo o se ta unia patoki kono moni te mau respond ko kono fenga ke langa fale mau famu ke va ta ko te mau fai kaya u isio ni hange ko fana wako aya e to kone pure anga ya ke faho ko fana wako ke wako ko o fe mau ke ho ki ai pe mo u me pe ka kono moni o lahe u isio he ganga u sio ke lele lolo e toki te tau fono ngat pe tau tolia toki o tok tala mai he time ko he ko time min fok nau ke fenga ke settle down ke calm down na ata mai ki fi mari ho nau loto e kuesia kono moni kuesia opita ki nau tolu he time min ko e more ko ai koloa be mo fale mo fitu na na pa nau mai ke fitu fo ka mau fai be mau lele ta ka pau ke mau accommodate e mau tolu e ngai fe mau ko to ko ya ke kakato malo malo Kalau pada dia kan ada lama dia itu nak mau ikat jadi. Ini yang bau ngafi, ya time. Ya hate te fitu na sta mo la fa panga pe ka pau ya la fa panga tona ko ha la panga ko ya ka to ko atu e fe wi ke ko nga wa malo que imagino au pito ko pehe ko mau ai mau pe mo more porque Fra-Britania que imagino ange ko damage and loss ko hi ko wesia puna ko ni ai mo ngafi o mau ngau pe he taimini I me fa ka vave o te ke ta uno tu ki ne kakato ko o langa kakato ai ko me ko te lava o atu ke fa papa o taimini o feinga ni ai pure anga ke kano kato ke ne mau ai ngai fi mau fa ka vave ke toko nia ai ko hinga ko fa ka vave o ki ai ene pore ke mo ia ta ai kakai pe mo kolo ai kakai ke fai no fa haufi ko ngau e fai taimini pe ko Fra-Britania ko immediate response ko tu kunga ko ki he lahi mau ai kolo ai fonua pe mo more ke kange ko more business mo more ai kolo fa tauta o te ke kakato ke mau no fika malo sta malo ko ngai ko ne fai ke ilo e ko ngane kai te moto ko ni ne kai ke foto a hen he press conference ko hili kana fanongo chapa more than 30 million paanga tona e to koni mai te kai ke a mai ki hopre anga e pare mia ka o ke tau mu ko u hinga ka pa ko a mai ha paanga manga u foa ki paanga tona no tau ngai ho anga we in what purpose ko ha tau mu a pe faka o ki he tau mu to tonu ke o ha u ya ki hema pe nga o ke mata o ke fe ma u vivilia e fonua o ki tala no pe ki mite taha secretary ko evacuation center
ne ulere ke he po ko ya very poor oska to tongani ki mataki ewa faka ofa hoka kai palemia malu mo hao na no foi ma olunga fonwa no facilities to foki mai ki kai vai o te ave ki kawat mo he palani e feituna ke tu upe fanki facilities ek mista mo i mahalo pe ko ngai ta faki hai sini ho feitu ka fela lave make minister panga ken faka kakato mo faka ivia mai panga ko ya ura ki be ko fi mai facilities ke faka kakato peta to ko atu ke kong hanoa mo ki konga fehu i hanoa pe ke faka kakato nau te ke tupu he aho ko ya kana puna ko ya niwa fo ta fa tolu ke fa ano ne fola we waka pure anga tonga ko no fetu tuku mai kakai o ave ki ewa mo alere pe mo heno ka te o alu e manua o mai ana no muka mai mango fonoi mo fe ia fua o mate te na fetu ke si ave ke fa paia ke e tau kakai ke fetongi kere po mo na no fanga pe o mai pe o tuku he pe te fa foki ko ki fe ui be malo pe hui fa muy oku kai fo ke tau lava fa malo hi ta de o be uai be fa nga mali ke tau o ato ha fare ai feitu u ton ke na o ai al me ve mata tai ke feitu ki malunga nge ai fai ta no an ko na me ke ton pare me fai ta no mo ngai community ko ni e ngai a ho ka ko mai na tu ko nga fai nga mali ke na se lo town ke na ki malo lo ke wesi na tu nga fa ka ko nga na to ho ko fa ta ma ko ni ka tu fa ta la no o si o pe ko hai to fe foki motu ko hai au fe se to ni pa e fa ta ta le ba ki ai nga o ki no langa ai nga fe tu ko ni na na yai pe ko langa i ha fe tu ke pa ko lau pa ke fa si o ke ta fa ke ke hange be ko nga langa na fa ki mua pa ke fa pa i ta fa ki ko ke ka ko be ke be e fa ta no ko ya kana nga fa nga mali ke kai nga ko ni ke nau malolo le ma o hanonga e ko fu e sia la ya pito ai me na hoko ga na tolu i he pe au ko ni na e ne to o na nga hi no fo anga mo lau mo yanga pe ko tu ngari fu fa vale ke kamata ki pe na tau mai ko fe hu ye te no fo pe te fo ki ai ko fa ka be ke nau ma malolo fa ta no ga pa tau si o le va pe ha me le fa lu fu na ke me nai na mo fata ho kabinete o pasi ke ta tu te ta ko lo ta ko ka ko mai pena ke falave mai ta tu te pe ta na ki mai muy foi le ko text ka ko fie ma mo ke fa ka ka to mai e ria ya text ko fanki fi se wafu ka wai mo ko exemption ko ka wai consumption tax ko mal ko me fa ke to kanga ka wai consumption tax e CEO oia fanga de frata bu ke pare mia ka mai ka fengo na tari tu ni ko ni e falaite ho kabineti ke kamatanga ke ahon ka ko ngaua ko ngai to ni ko mai mi muri fa vave we ko firma viviri ko me kai ko vala ko nau famba au api ka o mo ta plus ko finga ke fufuru mo be o atae tai mini ke mai na ono ke hu mai he kakai e nau tol po na fa fonga ko hi ko firma fa va family urakia ko e fa ta no wa ku ta wi ta kamata pe mo he ahon ko o mai ngai ko ke fetonga ke ngai ko na mau e pa ko na mo ngafi e ka wai ka pa na ma ha palau fetonge palau ko ya ma ha waka fetonge waka ko ya fainga na o ke fare mo ngai be ai ko si fa ta me ka tai mini ko fa ngai kon tenai muri pa ko na ha na to ko ya ko sino fa te fa ta ya o ka ke wingan ke ko lo na mai ai ko o si o ke no foi wa na mai ke tau mo ke e to winga ka ngai ka ma ta ha na tau ma ngai ko lo ko fa tau mo ke fainga ko na wo sia ko eu fata he tu ha ko to pe ele tu tamai ka fonwa ha ko ro ko to no fata na o fale andai ha ko ro pe a ke na to o ku sia ke la ka na moi o fata ya pare mia ko ki mia fie ma uia fata ko tu ha ko ta tala no ko tu ha ko tute plus consumption tax
katoa pia ia fok me fakitu hau ia ka Wolfich e te ka moia no wave ai fi ko ia kai ke ka ko fi ma pia ke iloi pe to wave katoa u me ko ia ke tau to kisio kia ko nga ko fanki fakamo ko nga ke fakakakato fok na mauhala na to ta mata hayo malo hau uhi ngai ko tuku hau city ai ko totongi ko ngahi me ake ke mahino apitope o ke ngai totongi ko ngai totong faka business ai ko totong wa fu ko business ia o ke me totong ha ana ko custom broker mo ngai me ape ko ngai mahino ko ngai me ku tu ai he pure anga ko tokon me pe ke lemit ngai fi ko pure anga ko ia ku ngai me ko ni toka ka we kolontini pa ngai be ko ngai fi ke he ia fa business ai ka ta vaka me tu ko wa fu ko me tu ko me ku mawinga ta ke mention ni ko ngai kolo ko to ko tokoni ka pa ko mai tokoni ko hi ko fenga ta ko ni sai ta ke fu ka to asilo mai ke nimo ko hi ke mau fenga e aki ke ono to wange ka pa ko kolo ia ko tokoni mai a kolo la paha ia seria ke la paha tongani fa to asilo mai ki office kolo ko hi ko ye tene ha ko o tana ke ta pa mau fenga o to wange ke office kolo ke alu ya tu fa ki ono kolo ko mia ko mai whakaluku fua e whakatoasila me ke nimo te mau whengao e aki ai me ko nimo rewa to ki ngao e kono tuwha o peke mau pihe nga koe tau mea e ai ngahi mea e waka mai whenga ni ua nau kreimi nau totonu ke mau kana kai hoka mau ia pe sio potu ngao ke whakapapau e pito mea ko ia ka kuhinga tuku hau he tuku tamai uta pota Texas ko ia wata consumption excise ko tute ngai ko exercise fo ke nei nu ko ngai bia be unga no fa ta fa lu fua malo mo mea ipe ko e lolo tongani ko o si kamata ke matu atu mai pure anga i hono langa ngahi evacuation center he ngahi wahi whonua pea whakamalo ko hange ko e lotu ko e ai sea si ka mana ngai aki muini unau tokon lahi apito ke pure anga i ta whaaki ko ni ka ko e pore ko o e pa e mo ngawhine ki natula ke heia ai aku ke mea ipe ka whaire wai tokanga tu ki ai he langa ko nei toki hoko mai pe mono uhinga ngai whakamore mo me be malo ito kanga pi kan itu ai ko ina ko tu ko tai na palo pari malahi ai fianga ngai ko ai ngai o tu motu pe ke ngai ko lo ko pau ke piki ta ko hi ko evacuation no resettlement ya ke ayo mai ya pai ta ka itu lahi na pai ta alahi ya pe e we si areva ko ta fitu ni anu ka lo fai ni na fitu ta he ni po ko ta hanga ki mo nga ki kai na hanga hi ka ka mai ko tu na o ku ka ta pe fa lo na ito ta ni ha nga ito na ko to ta to wa ke na ya ko ya ko to ta na city kena na ngawi nga fo na me savia tai baba mo funtu ku na ostala no ia o to ton ke relocate ko lo mo a ke ba hinga tong ha ke ki fo a motu ko hinga ko ma lunga nga e fitu ko ya i he matata hi no ko alofa ke ko hinga e ke akia hange ko fe ko ne fa eso ani o fi ma ke ya evacuation center to ma i he feitu o ko ni na hola ki ai ka kai ko hi os mai no pe ko foi ma lunga pe ya mataki ewa ma lo pe ko ngai me ko ha fua e ngai fo tu pa ku mai no pe ka te au ko fa ba ba ve te tau to kan ke tai mini kai ke pe ke o ate pe ngai fa ka kau ke fai de ba ba kai ke tai mi lo o ko mate te na to ngani ki ha to e hoko ha me pe heni he ka ha o malo Vitoia ke tau sion mateu o ka foi mateu ngahi a ko ko nei fai ka to pe u feitu ko to ai no ka lo fani
Nai whamahino mai ngai wheitu. Even apa ia ha mofui ke wa o hiva tupu. O ku hao pe ia maalunga whenga. Ka koutu mahalo na fuloi lahi ko ne pā mea ko ni bonga fi na ngalo mahalo ngai wheitu pe ia. Ai hange kon ko mataika ko pili na mahino ia ko fitu malunga e ku hao kana lahi be ka inga me ai na to fononga na tol ki mataki ewa ai o ka moia he me mahuinga ke tau mana tua ai ngai fahino hino ko ia na mahino bitope ai Friday fia ia time ko ia pe mahino bitope e lava pe o to lere yang e tau mate te ke ngai fitu o maalunga nge. Kau time tata o apa na no fokoto a feitu ko no matai ka mo o hawai ko ni pili harareva mo me mahino maalunga. Ko maalunga ta hai ka we maalunga ta hai luku alofa. E sisi yang e palpale ma ko ni nai hoko. Kau ko ke winga ia ke te play mai hataha na tu ha ke o feinga ki mataki ewa. Kau ia ngai me ma winga ke tau mana tua ngai fahino hino pe he fa sisi e palpale ma kau tonu pe ia ke to fa hasio. Ke facilitate mo ai hanga feitu mo ngahi taupea ngai services e ala tokoni ia ki nau tolu ko e nau hola mo kumi mo ui ke ngai feitu ko hange ko mataki e ona i tokangi ai ko telecommunication kuia hatu e whakaukau mawahe atu me he tarigoni he cable hanga aiga satellite pe whainga mea be Ikai, ke lere no io, ke satellite he lere no tene o mai ha peseti tau bebe lava peseti hongo fulu e tau fie mau no molo ko e fonua. Ai ko kuhinga ni kato e tau lere ko ne u satellite ko ki mar ko peseti pe hongo fulu o tau fie mau ko tau wanga maheni ki ai. Nei nga ko he keipolo. Ko lele loloa ko keipolo ai tau pehe ko kaha uia ko fetu taki hele loloa. Pako mea whai seo kai pureanga ke ai ha redundancy pe ko ha foi keipolo e taha. O tau pehe fau mai wawa. Ka motu ai keipolo konu almei tonga ke lawa peo ha ue traffic i me keipolo i wawao. Neongo apau nai motu te motu ua pa mo keipolo konu domestiki. E ke lawa peo ha international wa mai ki wawa wa mai mea ki ai ki hapai. Ai ko hinga ia ne o mai le vai whainga maari e ke toi lava neongo mau e ka toi hau e traffic i a wheitu e taha. Ko mea lere taha i, o kai ke pehe ia ko redundancy pia nofa e taha tai tari ke motu e ka tō ngau e aki. E lava ngō kei polo ko nio whi auhi he price o holo ai e price ko e internet whakaluku fua tonga ni mei muri. He ko hinga ko kei polo e uhange pe ko wharekoloa e ua na whi auhi he price o holo ai ki lalo. Ka hange pe ko wharekoloa e ua, ka vela e wharekoloa e taha, o at least wai wharekoloa e taha, ke i whakatau mea iho mea uwhia mau. Ko e satellite ia ainu tau lele he tainimi, o kutau whamaro ia ulawa hu wawe mai, ke whetongi ai konga ngahi service, pe o ngahi ngau e lava alu i he keipolo. Kai ne lava ia o matuwaki ai whie mau lahi koe tau pehe whie mau ke alu he keipolo. Te wiwa whatata pene, o pau meka i te au, o lele he TCC e tainimi. Mahal koe nau lele ko he keipolo, nei kiki ai e ua. E uwe mei, peseti si au pito ia, o teita koe te nau alu ko whahu, nei ngau e no mo laki he TCC, o ulawa koe i he satellite. E wai ngai uhinga keke, ka wai nau capacity, ka wai mo mamafa koe, o satellite whawhiha ana ke keipolo. Ka wai pe sia pa wai pe ai mea ulele iai a satellite. Tau hito hange ko lau whaingofua no se ta fōu ko ni koe ke whakatoka hawa fo i laine keipolo he kristahi hange koe keipolo. Pa ulawa au ki more flexible hono unua ki holo me alga feitu ki ha feitu. Ai ulalawa pe wai pe hona ngai whatongia keke. Ka koe mea koe ki ngau e lahi aki, ngau e whafunua aki. Koe kaha upe ia i he keipolo. E lava pe hoko satellite ko ha pick up ki he ngai taime ni ka ko si ipe me tene ala fua whawhiana ki he keipolo. Whakawhiwhia ka taime e lava nao mai au siu ke mea. Ai au nau lotonga i haamoa he tainimi ai ke piki e konga me ai. Ka nau haurewa ai waka ka haurewa ki tongani.
ai ko na wa mai to ngani te na no fole wa sa ve si o pe ko ha ka me na ho ke polo o pa le na vela ha foi kilomita e ho full ai ko foi kilomita ho full pa ke ho ko aki e ai ko asimbai e wa ngai feitu na e motu ai feitu taki pa ko e fe mau pe na wa ma si o tonu pe ko ha ka me na motu ai pe ko e motu ai ke polo pe na vela ke polo pe ko ha me ko ya pa fa tatau me ai lo ko e na fa hoko fatongia kai hoko ko ai ke polo malu ki he wike tolu ai fa fu wike tolu sabea i potutahi o tonga ni ko mai na tau tolu ko mo nga afi i kilisi tahi pe mai no ku fondo e veve ko na mo kemikale o ku na fa no pe ko ha an usila ko e va ve fakaku ha tau ilo ke nga yola wa na lava fai sabia ai ta me Amerika po ta me New Zealand ai po ta mo New Zealand na ha sabia i ko ne avuna mo u tau langa ke mai no o safe be how ke tau ke ai u vaka pena kau he ala to sabia ko ni na fanua ke pe ko hai tu nga ki ai ko vaka le ta ha vaka Amerika ne fa fono ga tia ki niwa ke alo sio ke tu nga ko ga niwa nai fo ke lau o guai mea ko niwa pia fo mai ai o savia i mai ai o foki mai o to mahari poti pe ko hai tu unga ko o tau pe krista hi pe gua mea ko pe ko hunga pe ia pe ia ko ka mea ia fe tu ke ka ko tu ta ni mi ai ko ngova kai u ko ia na lava fai savia te na ko ta hai to ka ngai ki he malu mo ha ko ne utaulanga ko ta hareva na fa fono ko ki niwa ke foki mai o mai ki hunga o fai save ai pa to gripoti mai mau inga koe ai ane mo uyo tahi ke mo ui anga o kakai to ngani o ku ngawe pe pa nga to tahi pe mo to kanga pe kuli anga ke fa manat ke kakai o te iki ke taimi ke nau mau anga hi me atahi ko me ngai feitu ko ni uesia Avea que whakakawat mo i mga sa mea. Mape i pare mea ko malu mo e hao ko koe mo uile rei ko tau whanua kai meni kai feituna foki o ke tae e Minister Police koe kolepe ku iaha ngāu e whawawave ki he efu e whanua ki iaha ki plani ngāu e ke lifted ai ona to elere mo ulori container mo heavy truck he taimi aho e kune provided e fulahi fa mana va he fonua ka to kilere he po uri fet kutuko u container hange ko muri lere taimi po uri e u semi trailer ave ta u container ke u business anga alu he po uri hoko peni mahengi malolo na to alureva funky light truck e taimi aho ke si e fu pe te ngatai ko lere lahi ko merere u fatu tamaki pe la fa ki nga u e ki e ku ya te ko ma fa Minister Police pe mono ape ko kole ki Minister pa nga malu e customu release e u container ke aho au ke ni mau tangutu to ha container fituno lere na to le pouri ka malolo u fondi me lere ki he aho na lere na to aho to lere pouri me ka ko lipstick ke fiu o ke fitu una ke frata a lere heavy trucking malo o pa te ta finga ta ke ba ta hala mo hala ngere ia mo mea e ta tau pe le la he pe le mamali ke to ha e fu ya pa te ta hi ko te ta finga e fu pa na le ba he press conference wa mo e de fe de si o ko ni u kolo ta fi u kolo ha ke na fo mai ai ngau e fa ta ha ko e kolo hono tafi mo no hiko ko ni o e fu e pa ke ga ha e fu ya pe de le o ma ko pe ga pe ga ha e fu ya lo ai ko tu ko me ton ta fenge ne ngo be de ai ha ki ham ko me ki ko e fu e ke ai be ye to ta fu ma ha to ai fu ai ko fe me ko ke fa to ang ai pa bo ni ho lau au ke henga hi tanu ko ni fa mo unga he hala
o pau ne kai ge ma o hango fu o tai whakalao. Kau ko tu be tai ni mi ku o ku fai be tala noa ka ki nau tolu. Ko hinga be ko tau mua ke to e fu o ko ai kon ke to ke fotu o nga me ko ni hala e ku hage be ke o si loi le pe ka pau te fe mau ke ai ha ki ham be he hala pau ke te ko rengo fu ka to fotu o ki ham ko ya ka ko le be ke ko tau ka inga ke tau ki nga fa ta mai ai fe inga ke hi ko le va mo ta fe tau ki e fu ko ni mo ha tau nga ya pi mo tau nga ko lo malo CEO, secretário. Minha mãe que é, que mask, me que cauta tui a colomotu a se ai a leiti tu na fila kepa e wanoa. Ko wanoa wo wani. Washapol, fai pa ni mai loto. Na o tu fata to tong e community. Ko Korea tu e ki nista mo ui, nista pa nga mo fetu na to kon pare mi o game ma fai kon ko ke fokai via fanki NGO o na to na ki ko sin e fai ako tu tai to tongi ho area I fato wato ka kai tangata ka kai fe fine una tu e masko ko ko to ta ko ha na ka ta ko NGO ke fokai via mo fa pa nga una fata mo material o ako I tai to tongi ka kai ke to tufa was apolo Mano wanoa, kapau te nakai ki te ngawe ake, mako sa pangateu e whakatau, ke whanki mas tola taha koni. Kai ke lawa e fufu, ka wene fo pe nta ngaya. Ko e ospe ani ko te fo, tu ya pongpongi. Ke whai via mo e whanki NGO. Maro. Kabineti. Lotonga fai mai e CVCV ka mautolo he taimini. I he uhinga pe ko mautolo e tau tangata ko e ahoni o kumau I he pure anga. Ko ngahi mea kou hoko ka tau tolo he taimini pure ke hea. Mo o ngāwhi ha upea mo e COVID ha u mo e fetu taki tau fehiki taki ho tau kakai. O kwai e mea ku ue sia lahi. Ia te ki tau tōru. Ko tau ni ihi koe ni o whetuku mai me motu. O kia e ue sia whaata bai. Mea I pehe e ki minista mo ui. Pea ku ilonga au pito I he taimi o ku mautala noa tai ka nau tolu. O e pongpong e ahoni. Na e ngahi I mai au he toko lahe. He toko taha. Ne tala mai koe wakai pe o ke wakai atu o ku kai ke lelei e ne whakakau mo e ne tari. Ka ke eke pe. Koe hake pe he ai. O kai ke uhinga au koe ha o ko fia maua ke ilo ngai mea koe me ngai mea koe. Ka koe ue sia I he mo ui lelei whakaata mai. Koe ke ngata pe ka kai whehikitaki. Ka kai o ku kai ke ha I he whakafoki mai COVID. Ka kutoi ue sia. Mo tau tolu koe ni tonga ni peu tau mau u tau tolu he u waha a. Pea koe whetu taki, ka uia he kawe inga mahu inga au pito. Koe anga peu whakale ato hange koe minista koe oi mei te ki. Ko uhinga ku mau kau I he ngawe ake teknolosia. Ka koho no matu utamaki. O mau fihia mato he ngai mea whapolitikare. Ka koe lele koe e hoko ia. Koe to o koe ai paanga o ku eke e to o ia. O ka pau. E mea lele ki ai e minista mei te. Kai kehe koe uhinga pe kutuku atu. O kai koe kakai peu whehiki taki. O kai koe kakai peu kai o mai me muri. Mo tau tolu pe ia ku nofo I tongani. Hoko ko te wene fotu e ako. E hoko mai e mea koe. Iai e tau ngahi ka venga whakaaho. Lolo tonga e tau. E whe lewa. E tau mau u koe loto. Koe whawhalala tu ka motolo. Ko motolo ki ai e antena. Pea kwange koe. Lawe koe ki he tawhaaki e mo ui. Ke wakai ato i peke e ke minista mo ui. Alo pito Luciane pea ko whamalo lahi atu ono oha ke isi umahuinga ko ia
Koe tai koe nai hoko e whakatamaki. Nai ai e time potungai mo wina nau wholau atu. Ki no muka, whanoi mo mango. Pene ai pe taha e kaunga awe koe hangeha councillor ki tala noa. Pea koe whoki mai koe no whetukutuku mai a tata ka ma mango koe ne he toko naki. Na e lawat pe time potungai mo ui o whai hono sivi ki nau tolu, ma uai ki nau tolu, mo e toto maalunga ka ma e suka. Pea mahino ai koe ai whia mau koe ngahi tala noa counselling o kulawa tu e time potungai mo ui he whenga wak whataha mo e tesi koe kau taki lotu. O wia e kau counselor lolo tonga he tainim kau wai asinale lea pe me katolika. Koe time i lafa. O nau kamata he whiawhine nau takai o whai hatala noa pea nau provide te pe ngahi sivi whaka mo uilelei pea e osiko ia te nau mo vetelewa ke whangi kulupu iki ka pau whemau ha one on one ai nei whatoka ngai lahi e mau tolu he o mai koin pa mei e kawai e nofo koe ni atata, koe e timi ku wahi ki ai ka ma aki nau tolu koe mei mango koe he holo koe siriana longo. Ka kumona upito pe ai whakatala noi a Luciana Whikawakpa mo e keire rea koe loto. Ka koe mahu inga ia ai tala noa ki lava o wheringi aki. O ringi mai mea koe na nau sio ki ai. Pane lava o ki toa atua ngahi kulukia whaka atamai mo whakai loto. Pea hange ko whakahoha a koe ono ai whiawhi. Koe ngai wheitu upau kuna o si ai te nau ikanu polu a hau. Hoa tolu ke hoa whae tala noa. Pea kua si organize. Pea te nau hoko mai ai peke ngai wheitu koe ni. Na e uesia, kawai mo nau tona e whamawahe i mai pa mei atata. Pea mo mango koe mo nomuka. O te alu e time e potunga au he waka koe na pongpongi te nau te whakatola he nau kau ngawe ki nomuka. Pea ku kawai mo kau councillors ke tōnia pek nau tolu koe nau e sia whakai loto mo whakai kau. Pa mōna upito ka tahaya e isi umauinga. Ki taranga pe kia i mo te pita la leo ko mau toka nga kai ni pia ki nau tolu na e uesia lahi ai hange ko ni ko nau tolu ko me mango ko atata ka ulahi pe ai kakai ke heia na uesia i he whakaili fia ko ni mea nai hoko ai ko kai aha fale ia ka pa usio ko ka nga mea pe ka ho family o ku te whatonga i o ku kehe ne tonga tonki ke fetu taki mai kumbia mo kore ha tokoni he koe ko nau tolu pe ko ni o hiki mai mo nau nofo anga o ko ala uesia o to lahi pe kaka ia o uesia he ko nga pe ko mea ko ni nai hoko e pa ko fi tokoni pe ko tui pe e ala tokoni me misa mo ui o pau ke sio ka taha o family pe ko ha maheni o ku fainga ta ia pe ku kehe ne to nga pa ke kum tokoni mai ki fa mahak he na la fa a tokoni ta ka kon councillor ko ni ki ngai popo ta no na tokoni ki nautor malo ki tana ke te ge koe taha he ulunga ngai o ngahi ngau pe he ni o pau ke fai la o ma tai fie mali o ka pe ke mahina ke kakai o kungofu a pe tai fie mali ya mo la o nga e o tu fai na te ongo na te ton ke te kau ko ke te kau ki tai hau nau tolo la o hau nau tolo o tala mai palo palema o ata pe ai ni mo ia baka pau ke hange ko ngau ko fai he health ka ku ke ongo na ton ke out ko apiu ka ke awat o ata la o nga he ko tai he ko fai ngau pe ni ko ke peseti te au e ai time la he e watu ia o tau fa kau ke tu fai hango senit ko na me age minister banga ke kosi fa kau ko mau elisi o te ke habita family e o ka pe ke family ta fangi me pe ka ku mau nga pe tai mini ke mahino ke ka kai o ata la nga pa na wa mai ke falele he to ko ni ke nga we ke va veang ka ka malo Right behind when we got to okay.
Okay, now we Ora tu le pare que tu pe ta pare aquí. Tanto ita. Ako mo siya kaya katage. Ko na ko na tali ko si ko fa mu ta hai me nga ko la o mat. Ka hange ko mau ko le ko ke vakatau kon bu manual Amerika. Ai fo mai kon me niwa. E ha wa fe ai o fa nga hi faita e wa na drone mo me ke hulu ngai ta fa ke ko nga pe ke to mai ha fa matala to imagino nge ke tu unga ko na ko mate be alunga ia ka mo ya la e ko ngai fa matala pe e o si ko ni ai fo mai ko ni ai vakata ko ni Amerika e o mai fa matala ko to imagino ka ko fa tata ke fa matala ko na wa te ko si o ko ke to asi ha ke ha ko humwa ko ki tana ke pe ko vakata ko ya bulo do ngai baba ko tai ka ne muy mai e foi ring of fire ko Hawaii io ai ko ne ta kai mai ai Hawaii pe hunga Ke kau aki dia moya ma ko itu uma kasilo ma se ala to ngai ayo ma bi ma ko i ya silo ki ta no ma ki ai ta aki ko ya ka ko u hinga dai to ta hai na ki ka mai de u yo ta mai o ko asang he Facebook ka pe me ta mai pe to ta na ha tu ka ki ko fa pa ki ese ai na fo i po mu o mi kai ko pu na mo nga fi ke fa ton ton na ni mo la ma sa e pe ma lo a internet ko vi e la e ngai me ke i lo ka fu fa e fi a vi to ya na ta no vi o kai ke mo oni o fe a ya ki a ka ta pe lo ni u mo o mo ni Claro, la veo bien, voy a ir de patón. O si po mai no, yo que tu ngai au gi ai. Stava anche in aria ma io per poco ero con i patani e che era parlando che non fu poi dopo mi hanno detto wow ok poi a me ho poi la parola perché una loro donna perché nata in con parlando che parlo a patata ma poi tu mana per il nostro sì fai he tai mine pule anga ko to kon fa va ve ai pe ku monu i pe pa tanga ta mo si he ngahi to kon fa va ve ka ko uno pe me he ni pa ole va ke ai no fo anga fa tai mi pe mo no fetong ngai no fo anga ko ya mau ko ta me fai to kon ke pule anga ke si ofi le ko e feitu ko e fai ha to langa fo o hano fo anga ke fa miri pe ko kakai o kia to ngahi makatunga whakamalu, whakakere, pea tātou te whito ki he ngahi whakatamaki whakainatula, o ku lawea ngofua ke whonua. Pe ko e matang whakatalo piki, pe ko e mofuike, pea mohono ngahi nunu a hange koe pea kula, pea mo ki nautoru. Pea me he makatunga ko ia e toki whaia no siofi ai whakaputopoto, ki hono to e langa fo. Ka koe mea kua si mahinoe ke he au mimi natula tatau pe a popua pa tangata pe mo sopu i nga ngau e pure nga u fai o fu maulalo pe o ku time ko tahila he o ku fai ngofu a bito e hake ki ai tahi i ne pe he o ge ne uhinga faka mo ui pe mo nga nofo a ki he hange pe mo mea i ki hanga e tau nofo o ku lave ngofu a bito ia ki nga mea ko ia i ne pe he ka wene nga mea o tokan ke pure nga ka kui kai ko e ko patangata pepe o pepe mo e mua mai o tumotu he o mua e vahenga hapai ka o ku ko fehui mahu ing he ko e o fai mo fu e tau pehe ke tau hiki ki ha feitu ka o gai peho no ngahi mea whaka pere nges hange ko e kere ke hiki ki ai pe mo e loto e kakai pe mo e nau tau ataina e nau whiri ki ai. Ai koe ngahi mea maho i ngai pau ke tau lue i he whounga rerei, i he whounga o ku kano kato he ngai tawhaaki ke ai
fai tokan ke pureanga ko tu beto ko ne tu Katalin ka ko me ma winga tai mini fa va o fi ma o ke ya fa hinga tokon ma ke ka tekna to ke ha ke ki ha ke tu ko na la ve mo fu na ya i tai min Ko e hoa palau kun na me ke ek pale mia o ku ke he pe ia me he na u hoa palau na tu fai pot ngau ngau e wiki atu ko ai ko famahino pe ko hoa palau tokoni fo owen ai ko fai pe tokanga ko hi ko na mia ke ek pale mia ko si lave fo ke ngai ngau e ro tongani ko ha ko si ai ko fai tokanga ke o ya tai mu tau motuhia e tau ma me tokon me ngau porque está un afo que mais non é. Alô, está para se mal dia para focar dia para jogar dia. A fucking no way. Ele é tal para ele é todo mundo afi. Pois se acortou no way tomando. O meu colega focar dia funky. Short term club. Uma coal like that. Aku kaya aku. Apa kau nak boleh pelajar atau tahu sisi dia? Ada kita tahu. Kita vengai ke short term marketing development dan kaya. Kita tahu ke final kau bersiap pada mai. Kita dia final kau tidak kaya. Bukan normal yang nak mau. Kaya tu kau ni ada long term planning yang tahu sistem dia tetap nak mari. E fai liang e fangi project di ka kore ke ngai ukolo mai hanau plan ngau ka fai ngo fuai ngau e fitu na mo potu ngau malo ko tu imagina ko ka beto ai aku hange bena e o atu ko to nga la ke ni ke to nga i make ki na to o fu vivi liang e na wesia pe hange be ko mena o te to kon paremia ai na fai to nga make ke o atu fangi se ni ti to koni vave que a tecna tolu o na nofo ngai fitu ko na la vea la hiange a na nofo ka ko hange ko meo ke mai o kurere au pito e ka hono nga we ke potu tatau ke fonua e fiema o ki time le ke puranga ke tonu hange pe ko na watu he to kon paremia o ku bausi ne a honi na o si ko no tu fa tu he wike ko si o mai ke a to konaki na imagino na e ko hi ko fakava na tu la fakava ve va venga o na fai na tika ke kakato pe o fai toka make ke ni he ku fai ngo fu pe ke to hala pe la ve loto aki na to na to ke na ma to koni ko hi ko e to no fa nga o ko ni ka u toka nga la ai ko lo to nga ni o ku ma nga o ko ki na to ko na fa ka le fai nga fa ka le ki ai e lava ke te fo ke te ka o ofisa ai pure anga o fa ka ka to atu no to fa tu ki pa tangata pe hepe ki ka no ko polu ki hifo pe mo kolomo tu mo sopu he apongi pongi ka koe fai ko kuhinga ke mahino pe o ku lahe ngahi mea ku ma viviri pe hanga ke pang te hoko me ngai mea ka fa ofa ko tu ka ko pe nga we maro tara ke pe mono la ai ko hinga ni ke fanki mowe ko ya e ki kumala mo ko ngai ngo komersiale ti la ke pe ko nga de business ka ko nga ko kumala foki ko e ta vir ke ta lahi na e we sia lahi abi ko mane ke na ke fu sia ai ko hinga pe ke whakaivia e whangi ai family ke a na hoa palau ke toi te ai ana ki kumala pe ko e whangi me pe hange pe ko na ki to ko ke pas pe ko ya ta pe o se u ke u mai na ta ta to si u ke pe ko ha me to ke to ni i taimi ko na e pai e fetuku mo fa ba be ko i taimi na e o se pa no nga ma o pe me fa mo le la hi ka ko se na e fie ma ke o mai ka o engineer me se pa ni ke fa os ka lockdown fo ke o me pe ka ke ma na no fa ngai no silam o me fa technically ko ya ka ke lava ke na o mai ka pa na lava ya o mai ka o se poloseki e lava o le o me fa le la hi fa ta mo fa ngile te o kula na tu fa holo pe ya ape ka ofisa ko lo o fa le ako palai meli mo me ai ko na e tau mo fa he ko ongo ko me fa le la hi pa ongo mo le te o me ton ke
I loto pe he minute valu ku os ilo kato e tonga ni ai warning e va ve bit ka go hinga ne te ke ai ka pai e lava he mau palani pe na lava fa ngofua e ka pai ha manual siapa ni pa ma na mau ko le pe ka pai lava mai ele vai kau tu vaka ko ya ka kai ko ne stone ke au mai ka ke au mai o klontine pe manual na lava o se ben a wa ta hai ka hopo mai o fa ka kata fangi me be o mau sio ke ta ni ke fa ka kata proses ke malo ai ko nga ne ka ke mau ne ka ke nga lo ki fa mo ui ko nga ke fa mo ni kana te ke fa ka kata e ko nga pe ne te ke lava mai ai ko me ko ne ton pare me ki nau tol ke nau lava fa nga ga me sia pan da apa ke fa pa apa he ko hai ko e fu ko ni toka ko nga si ma vai kapau toka ia aio e lava pe ke inu vai ia ma pe aronga ko lau ia ko na me a ko ke si o ko to ke ta he u ko si ka ko tu ia dai mini o sai pe ke ko na nau tese na tolu o pu pe u sai pe o pa ko si Ego advice ko me mau tolu tau pe ko first choice vai fa tau second choice vai tupu pero Paulo to que o se ka me ko ia ko vai sim na sivi ke o kem kare ko to ko na me ku ha pe nga sim ka ku o ku hoko de polo kala mai e potunga o mo e was cluster ne o pe ne sai ka de na hanga treating hi sima vai hange pe ko fa ho ha he ta o press conference fa muy o mau inga fo ke treating hi sima vai on a regular basis e pa ne o to mai fa ta ma ko ni ka ko tu mau inga pe ke tweet pe ka hi mau vai ke nga hi CM ya il fa si be e quale mia fe vede che mi stava muy con forma morena forma tatua e fe uigi fe tuna con na con malu mo ha ko fonwa o tala ki fa pure anga ia mau e potunga we ia ki klontini ai frontliners ke me ange pe ki tunga ko bia e fonwa e taimini ki hefu be mo fa hoko fatongia con ko e kakai e fonwa e me ko fononga ta e ia ha mask o ko ha ne tu fa peseti ai mo uilere e fonwani pesete te au e frontliners e toko te au piko e kaungawe le fere va pesete hiva pone hiva itu ani le lo pembe le ko ngena toa manatoria ai ku te ke mateu te e fonwa ka pau ko to mai vailasi o transmit ia i air wa no mate ta mate ka to ke to mama ku fe mapa ke fa mama fa mai ke mahino ke kakai mafa tuki o ta mask malo Malo bito soane o ku tal fo ke tau tu ke tau to lu mo tau fe tau lak mo e o kai pe ke ha e fu ia e sai ai ko hoko fo ki o te natula ke he nge fu ia ko ni to e fu la ia ka ko e fai ko hono fufulu mo me albeta i me mo ki holo ka ko mau fare i ko ha lai ta ke no foi fare sa faia frasisi e fe alu ki pa pau ke hu alu ki tua pe tu ile vai mask e tani ko tu ko e fare i fra poto pe ke taulava ta tolu e fu e ko ngai api pe ko ngai ulu aka mo ngai me a ke e fu de ta fe taula mo ka o aleva ku to ha ai ko ngai fare i fra poto pe ko mau atu ai na to fa ho haki ai malo ke tau wakapuna pe fe va puna me fisi va ve ha tau fare aria kai ko nga ke vaka ko fa foki mai tau kakai me fisi pe o ku pe o te ha ma ke he me vaka ko na a han ko no sila mai no kan se e tu ta ni ko se ko do vaka ta e ko ka vaka ko nga pe ko omicron ai e toki ai to se pe ki sa mo io hanga pe fo ko e press conference fa muy fica pa mo e covid ai
na tau liliu foke protokolo koe hau koe mi koe protokolo lolotonga hikai ke hau waka uta pasese mea fonua o kui ai e COVID sai na le fai loto lahi koe ki nusila ko hinga ne tikai ke ai e Omicron pena e nofo pehe pora mahino ko fisi na lahi au pito e Omicron ai ka kui ai whengawe aki pa mo timi fisi ke aha whai ngāwe e whakahoko ke lava whakafoki le lei mai ho tau kakai. Maharu mō mea i pehe kau whaiongongo mo i kakai whonua. Ko e tunga koe Omicron i Solomone ne kai ke hana repatriation flight. Ko e ki kolosi mai pe mei Papua New Guinea pe alua e toko taha ki honiala. Ula ki aho toko whaawha, aho honoa toko waluwalu, aho no tolu toko te au anoa. Pese te ni manoi koe kau ngau he potu ngai mo ui, mau nau tolu he Omicron, iai mo i mate taha. Ko Kiripati, nai nau repatriation flight pa mei fisi, nai puke nau toko whanoa, pe toi alu ke ko mindiu lockdown na Kiripati. Ko Hamoa nai nau repatriation flight pa mei Brisbane, aia koe tainimi u lockdown nau toko tahanima, lockdown. Ai koe tu koe he tainimi o ku cancele u flight koe ni lockdown na Nusila. Pea koe tui koe whapotpota ha pe ia. Ka kuia ngahi mea ia ke toe whakahoko, kai lava ke toe tunga maluange whonua. O kai kawai ke kore ki Nusila ke huhu pusta ki nautolo ai ke whokmai, mo tau whenga na tolo ke huhu pusta ki tautolo. O kia e vaccine Pfizer me Nusila tau mai he weekend bo koe uka hau, koe whai tose fitu afe. Koe tose e wafe ke huhu whakaosia ke tau tahaua ke taha fitu. Ni mafe ai e lava lewa o pusta. Koe pusta ten toi hanga o mai e malui le le yanga ka ki tau tolu o whikau akta mo e Omicron. Mo mea be mo tolu e vave ange. Tainim, albe taimia i Nusila he tainim mo toko lahi ange. Pe alahi mo contact tracing o whema o ke nau ngau ki ai. Ai, in the next few days, koe anga koe whakafufua e toi lahi a. Hoko koe ne mea koe ne puna mo ngā whi, kai ke lava e Nusila ia, o toi wholau mai, e kai ke lava he weekend. Kana ma teu matua, ka pane kai mo ngā whi, ko se hene ka wholau me Nusila. Pak mau koe whamon pe matua ke kai nga koe me i Nusila. Neo e nau fie foki mai mo tau loto ka kanga na tula o liliu e mea kotoa. Pe au beke lockdown na Nusila ka koutu uton beke ke mahino beka ki nauto. Tau whaam beke nau foki mai ka ku kehe aho. Sai be tau minister mo ai ave whawhaito Tapi kau ki update ai pe ia mo ki sen kan he kau fisik ko fe nai Luciane formalmo. Aku nai osi o fa ta he pulianga he ke fangi tokon senit ko ave. Ke update mai pe au ki fe pu. Ai tokon pe ke na no foi. Mo na fa ka ngo mai pe ke o foto tokon fa he pot ngai mo i mo na tol ko ki. Malo. Le tana ke pe ke ai o tokoni fo ke pulianga ai kau fa na wa ko i fisi. Anda istotok mati se masanuari pa ku wharewa sio e tani ke to ato ana ki se ni te mai no de na no fo pe neo be na na os ka pa pe fo ka ya ha puna ai le ya ku e le va sio ke to ni e pureanga pa na so ang pe kana to mo fa nga mari pa na to fe to ana kos te mara pa to lo to tonge na kosi ko nga pe ke a nga na tai mi ko i fisi ka ko tu e tani mi fe ka ki pa mo tau kai nga ko ni muri pa ko hangi pe ko me ton pare mi tau ko fa mo le tu pe ngali pe he ko ke fa to ka ko hinga pe ko ngahi atakai ko ni tau nga we pa mo operate ai ku tupu mi ai ko ni ai fe to ka ki ke ko ni fa ka mo mo me ko o fai kai fok pe ki ai pe mo ngahi we sia tamaki ko me feri waki ea ok tau fa no be ngai fitu la mama ni fangi motu iki ok ive ki we te pe fitu tuki na to ke ngai fonua la lai
o ka hapalani a pule anga pe o fa mai hafonua o mai e fotografia me tongana ki heni ko hinga he tolai ka kai na ulifia na wongo e na tol o kai ki na to malu i tongani he ko ta wof ke mo nga fi tu pele pele nge se ta mo i ko ia pe mal alo ko lau fo kon ko ke mo nga fi mo nga si mai ka sai si he tau lau kon he tai min he ne ti kon ku tau lau he tai min to ta he tau ta ha ko ta pe ho ko me pe ai ko men to kan ko ke ai mi sta pa nga ke ki o te tau fa ale ke ai na fai pa to i tau lo to nga mo he po ke tai min ai tau fa amana ki pe ko ne ki no ngat ko ni he tau ta kon ka ho ko mai ka fo ke tau i loi ko fa mo fo ke lau man o va pe ko pe mai nu si la ko mo tu ni po fai ko ngan yo kalan ke mo la mai ki ai kago no mo ni ko tau ofang pe he tau no foi tonga ni nai ki o mana tu pe mahale ko save ATP nai pe fe hui ane nai ki ai pe ko fa kau ke tau un kiloto fonua ko dalangi he kau papa langi mo mai o save mo tala mai fonga ke tau fa hau fe no alofa ko un kiloto fonua ka li aga no alofa ko opsi ni ki tonga Neng pe mau si mau masiva kau pau pe ke tau lava pe o hawa tu ke tau fanau tau ke ange pe fono ta tau na tau tu ke malo. O te ko i me flas pe ke ngai tokoni tol pe ke fra malo me ngai tau pe ngai fono au tau fenga wa fu mo ia. Ie ngai a ka ko mai wa va ka mi siapan wa ka puna ta pe ha mo ngai tokoni wa ka puna me siaina to ai si o atu ke wapuna me Australia. Time ta be o ko mai to koni me siaina ko panga 0.2 miliona US. Ko to koni cash mai ni tuke ai ngai to koni ko mai ko ni ngai wapuna. Ko fie to koni be ni ngai fonua ko ni ki he fainga ta ko ni o hoko ko ni fonua. Ai ko fatongia mahui ngai ki mau tol ta de fito ke ton pare mia mo ta fa ke ni mo Hono toka nga iko ni ngahi tokoni ko ni hono tufa ke au kia ki nau tolu o fie mau ai ngahi tokoni ko ni. Malo. Ai whakaiki o account tokoni ki he ngahi whakatamaki ko ia o pā e mō ngāwhi. Ko ia ku me uhingan ka te ki nau tolu ko tō pēu fie ni matokoni. O kawai peho tau kakai mai whanua. Wange be mo mea I ku ka koe moe amanaki le rei pe kau mai eike tau ngai ngau e katoa pe koe tau mua ke ai pure anga ke wawe lahi pe mo te le lei ange a e netali e ngai whai ngata ape a moe teu ke tau langa ke toi malu anga ke matu ua ke ngai whakatamak pe ni malo Ai tau meri Tavares, o maku ki ati o mai ngai. O tutu ko te pra ngā whāko. O ia ma poto ma kore a tēnā ne tāko ki e tānta ik pare mia, ka o mai tokon pare mia. Ke whahauka ngai whō tutu ko pe, ke lava ke mahino, pe ma lava ke whahauko ia, ke kahau e whonoa mai kakai. Kore kata ngai tapakini o whaus kais, amen. Hello. Ai a koe whatama ke heia ai ngai kau tātou whakiongongo mō whamatala pe whoki ki he eipale mea ka maa whoki tokon pale mea pe a pe whoki ki ek minister mo ui mo e ek minister paanga kai malo mo mea mai ka mo mea tua o whātou.